Tuhan raskam, janah raskam kape, berita si meriah, rikutkan Lukas, puji-pujian membandu o Kristus. Minter kencasie lawas Maria kusadakuta i Judea, i daerah sir deleng-deleng. Ije lawas ia ku rumah Sakaria. Jana sanga ia bengket ku rumah ikatakenna man Elisabeth. Mejuah-juah asum ibegi Elisabeth sora Maria mintes kemuit anak sidit ibas bertinda. Elisabeth dem alu kesaksi badia. Maka alu sora megang nina. Kame sisangapna ibas krina diberu. Jana sangat pe anak si ipupuslu pagi. Kuga maka kejadian simbelin eda jadi menbangku. Maka nande Tuhanku rendahi aku. Sabab kencaku begi sorandu. Mintes kemuit anak sidit ibas bertinku alu meriah ukur. Malam atendu sabab tekam maka kaisi beritakan Tuhan membandu tuhu-tuhu jadi. Nina Maria. Tendingku muji Tuhan. Meriah ukurku perbahan di bata penebusku. Sabab enggo inget na aku kawan na si meteruk. Genduari nari krina kalak ngataken maka malam atiku. Sabab di bata si bada kuasa encidahken perbahanan na manbangku. Badia menggelarna. Icidahken na perkuhatena mankalak sir kemalangan manbana. Icidahken na kuasana alu perbahanan tanah. Jana iam batina telah ula sura-sura kalak si meganjang ukurna. Ipeterukna raja-raja sir kuasa. Jana ipeganjang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe ibesurina alu krina si mehuli. Jana kalak bayak isuruhna lawas ngambe-ngambe. Ingat na padan singgoi bahanna ras nini nininta. Jana rehia nampati kala Israel kawanna. Raya lupan cidahkan perkuah atena man Abraham. Bagepe man krina kesusurenna serasa lalap. Kira-kira 3 bulan dekahna Maria ringan i rumah Elisabeth. Maka mulih ia ku rumah. Malam kala te kalak si megiken kata Tuhan dengan menjingkat dalan kencang suan ken min katandu o Tuhan ibas pusuh kami. Bapa nande turang ras teman senina kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus sendah kita tak pikiri janta ngerayakan wari raya Santa Maria si Sokliamen iangkat ku surga. Kalak si peburaken ras pematangken pusuh praten ras ngelako kenca guna bangun kegeluhan ras-ras eme pasu-pasu kempak sideban. Maria dahi Elisabeth ertina berita mehuli emkap ibas Tuhan Yesus si ibas silit ibas bertin Maria dengar enggo reh jumpai Elisabeth seh maka tupung ia megi kata mejuah-juah Maria kemuit meanak si silit ibas bertinna. Pengkemuit jadi gambaran kuga hubungan pagin karena Johannes Pridin
ras Tuhan ta Yesus Kristus. Sebab jelma sirkini teken tek maka pengkemuit bertin ngatakan percakapan karena wari si pepagin. Umpamana Esau ras Jakub si tukul-tukulen bas bertin Ribka nandena si ertina selaku perjentik kalak ibas wari pepagin. Elisabeth P dem alu kisah si badia reh dungnar belas kama si sangapna ibas kerina diberu bagenina Elisabeth kempak Maria jana sangat pe anak sini ipupusndu pagi. Kata ipasu-pasu mengatakan pendahin di bata si mereka pasu-pasu maka Maria jadi diberu si sangapna. Sumbul ras tujun pasu-pasu eme silit ibas bertina. Sebab rikutkan turin zaman Sinai anak Mesir bahancas kalak nade jadi Muhammad. Alu pasu-pasu Maria sini katakan selaku diberu si ikut muat bagin ibas pembebasan umat manusia erkelang-kelangkan si penebus silit tubuh ibas bertina. Rikitengin si kita pe ula ikut-ikutan nulak Tuhan Yesus tapi alo si alwalolah ia alu pusuh si meciho kubas pusuh pratenta skala-skala. Kejadian perjumpaan dua diberu Maria ras Elisabeth jadi istimewa kal sehpe ikatakan maka anak silit ibas bertin Elisabeth kemuit alu meriah ukur tupung megi kata menjuah-juah sini sehken Maria kempakna ras ia pedem alu kesah si badia engkai maka pendahin Maria kempak Elisabeth banci maba keriahan ukur tahkin erkitekin Elisabeth ngejap ndatken rewang entah peskalak sinampati ia segedang paksa natang tuahna banci saja tapi adi terjeng ngenca alasenna meriah ukur terjeng sekerajangan Elisabeth saja kap ngenca si tuhuna sinuratkan Injil nurat maka anak silit ibas bertin Elisabeth ngekemuit alu meriah ukur cekai sir bahanca meriah ukur tentu jawabna mekap Yesus silit ibas bertin dengan si tubuh ibas bertin Maria. Tupung Maria ngalokan pemindon malaikat Gabriel guna muat bagin ibas sura-sura ras pendahin keselamatan di bata kinahun sie Maria enggo maba Yesus ibas bertinna Yesus si enggo ringan ibas diri Maria si eme jadi alasan engkai Elisabeth ras anak sidik ibas bertinna kemuit alu meriah ukur sebab megi kata menjuah-juah si isehken Maria rungna pendahi raspe kata-kata sini belaskan saja sini sehken Maria kempak Elisabeth banci sirtiken selaku pendahin ras belas Yesus kempak umatna ras ye jadi sekali nari erkiteken Maria si maba Yesus ibas bertinna senina ras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus jana siema si maba kriahan ukur Santa Maria merecontoh ras usihen kempak kita kerina si nggit memperdiateken kegeluhan seninanta pendahi perseninan si arus dilakukan kita nggokin pendahin sini dilakukan kita ngikutkan pedah di bata ije asum pendahin perseninan rikutkan ras kekelengan di bata
pendahi sini lakokan kita kugapa pe maba keriahan ukur, maba damai, ras kesenangan kempak si idahi kita maka min suranta dengan pendahinta bagai kegeluhenta gelah kerehenta dahi senina kade-kade entah isi saja pe maba keriahan ukur kempak sesapi adi bagai ulah kita lupa ngalam maka pendahinta pe gelah dem keriahan ukur dengan maba pasu-pasu teman tasideman silakokanlah pendahin di bata alu dem keriahan ukur dengan sidahi lah teman-teman ta terlebih si tuhu-tuhu metedeh mesikel ibas geluhna karena kugakin min gelah ia pendatkan perkuat di bata min pendahinta ras kerina kegeluhan tapi maba pasu-pasu maba keriahan ukur man teman si kunjungi si jumpai kita ijapa pe ia ibas situasi kai pe ibas geluhna lalu bagaimana maka pesta Santa Maria yang kat ku surga enda lit ulihna membata ulihna emekap min kita kerina pe ikut mot bagin bagi Maria ikut kita mot bagin bagi Elizabeth si tetap dalam mediate karena kegeluhan perseninan arah kunjungan arah perjumpaan ijema dibata ringan dengan baba keriahan ukur Tuhan dibata masuk-masuk kita kerina gelah jadi kita sir berita si meriah maba kidulin man teman-teman ta si jumpai kita setiap hari. Amin.